news hot deuh hlek kan riak leang Land Revenue and Settlement Minister in Aizola Settlement Office North le South a then ani don thu le surveyor lakbel ani don thu soi heu atupu ye tang chodin lo mal khop mai ti chuanin hemito ta hianin MNF Legal Board Chairman in Chief Minister Pulal Duaman arilru athak thut mak ati heu tak mak tiang mo kan riak ang he po hi LSC siam hun chung ti toy tum khai kan Land Revenue and Settlement Minister chu malak na nei puya tum chho hle mai ZPM Ministry in Ramtan thil thatak tak atito ZPM Vice President Ron Tile tlat mai ole kan react adang Land Revenue and Settlement Minister in Aizola Settlement Office North le South a then ani don thu le surveyor lakbel ani don thu so yani kan sirang ZPM thalai hen in Instagram page a hen aron post mo voini July ni somni pakosang ni somni pali ani a Land Revenue and Settlement Minister Pubilal Chhanzova'n Aizawl District okay Aizawl District big mo Aizawl District a khwale vengte chu chimle mara thenin omnalam office dor tura ruam man ani to don ti so yani hei hi ka reaction chu mi puite na kan sortang kai te thei tur thil ani nga lawangin atha ka tia pakhat na chuan tin khitianga chimle mara mo chim ti chu south Hmar north okay north and south ma se chimle Hmar ti hi mi zo soi da ne sapu tu north le south an ding po ni se north le south ta hetianga ama ul samzo ka an dor theina tura office ruam hanani hi mi pui har san tam tak entinan traffic jam temo ti chuanin bus fare taxi fare mi tam tak tan a save don ani huna save don bokani chu wan chuanin ki a tha ka ti chu ka reaction ani voina apisa thudar the dar tu te akomna hemi chungchang hi soin directorate le settlement office in ramte ramboi chin fel le field work sang in chan semin siam thatnan le mi puiten mumal zoka an ram record omnate an hriat theinan Aizola Settlement Office North le South a siam ani don thu hi soya directorate in atho tur dik tak thokin directorate chan le settlement office chan tia boina le kalsual na thin chu about don ti thu soin hei October ni khat atanga tan tura ruam man ani thu soi bokani tu da hi chonin an la ruam man ani amai ro chu October bar tha loin her choka nga hei an ruam man na te hi ataka kalpui ngal tur ni na langa engpo ni se sarkar ma sa te pokhanin engenga mani ruam man na thade deu kha chu kan no muto ani ataka ti hlotlin a online ti hlotlin mek le ti hlotlin lem lo takte po om ve thawa ZPM lampang po hian in ruam man na thatak tak hi an ron nei thin ani heng an ruam man na thatak tak te hi ti hlotlin ani chuanin a thadon lutuk anti hlothling le si lawani chuanin amang tho kha kan ti le don chu wan chon an ni po heng an ruam man na te hi anti hlothling the ani chuanin mi puite ta na thadona du sakna kan hlan ani an channel kal tlangin ti chuanin hei surveyor an lak bel don ani oma hei hi mizo thalai te tan chuanin a thadon hle mai surveyor na thar an lak bel don ni oma ni kha ka reaction chu ni hemi chungchang a hi chuan news dot le kalang tu na MNF Legal Board Chairman in Chief Minister Pulal Duaman aril ruwa thak thut makati puile don voin khan mizon hamruna chuwin khom nei ani hehuna hian MNF Legal Board Chairman Pusilal Ramzawa PSC member chuan thu soya Mizoram tana poi mo the Mizoram Protection of Rivers Act 2023 sarkar ma sahun la ya pass to chu ZPM sarkar hian nodal department turpo an la siam fel lova chudan poi mo tak chu an la mutir mai ani aron ti ani an chiarang khochin in thak zela kan luite en kola ven hima humhal atul te lul nen luisom paruk zet en kol na tura sarkar masain dan alo siam to chu ngai tha ani meka an la then vel mai hi apoi tak zet ani hei ka reaction chu sarkar beih na tur mina an hmu phot chuanin an beizel deuh ni hianin ka hria hemi issue apo hianin sarkar ma sahun laia dan an lo siam fel thap to kha an ron tilangsar khop maya achan chu Mizorama luite ven him na tur angkhanin dan kha sarkar ma sa khan kan lo pass to antia
kan pass to hi ZPM sarkar hi chon in ngai poi mo lowa an la then vel mai ani kami message kha mi pui hne na an ron thlen du chu ani mo hemi hi keima reaction chu rem lowa sarkar lai ruling lai beitum na mai ang ti na ka nei ve deuh hlek em poni se kan chhir zelang pusila ramza wa chuan adan hi thatok lo oma an thrian ni chon siam tha se hetiang dan poi mo lutuk mutir mai hi diklova in nei na vela kal le khwal lian vela tana an la lungoi tok ni na lang karing rega e hemi hi chu enge min mu ZPM mai theya apoi ka tilem chong lawa amaro chu kani lem lo boka chu wa chonin in nei na vela kal le khwalian vela tana an la lungoi tok ni na lang ti hi chu e enge em or Mizoram people from Freud to the Pokhanin an soi to in ka ria social media in be na hi chu thu tak hla taka lak chi ani lo thu por poleng tiang leng vel mai ang kha ani an tia khatiang deuh hlek kha hemi sentence anga hi chon ke chon ka ngai a chan chu an ron be dan khi chu a tha chu ka ti tho kimi dan ngai poimo turan nor ang khi chu mo amaro chu an thuron ti chua dan khi a futok lo deu thalaya tlana vak lovin ka ria tlana vak don lovin ka ria senior advocate pusila ramza wa chuan mi puite ta na dan hlui to ZNP an ni hun laia kan chief minister nita pulal duoma point ti top a tha atia anchi a chief minister nu poa ti top tha ala ti zuizel riverine reserved forest 1965 to tunaya tinung tura malak le ania ZNP ani lai han assembly house a member pui pukelian tlinga chu Mizoram assembly parukna resolution putlu tirin riverine reserved forest area thiata tlang sang lama son rotna athentira hei house point lungrol takin lo pass to ani hemin hu November ni som pakwa sang hi som pakwa maya po khan house official resolution pakhat soi ho na a tlang sang lama reserved forest son atul thule luipui kam ram thalai te man tangkai theya siam atul thu asoi le bokani atiani heti lai hianin tuna chuan adin na thak le thutin riverine reserved forest ti nun le tumna chu pulal duama kai shuai sarkar noya Mizoram sarkar advocate general chuan alo thlop le tadai si hi amak hle kan chief minister hian engril runge aputti hi kazo na ani atia hemi chu kan chief minister hi ril ru mumal lo deu puanga anlan tir antum vena ka ngaya achan chu heta pastir tura ngoro heta hanin kan chief minister hi zuang lo ran ti thin takna amai ro chu hey covid hun lai pokhan in ti dei teang tekin na thadeu kharan penga in pomzong takani pokaring covid hun lai pokhanin evidence based medicine evidence based treatment antia atira covid dam doi ji sang hei a tha antia doctor ten han manga ti chuanin an man nu a evidence atangaron lang kha damdoi kha atha tok lo ani ti shet khan e hi thalo hi try le chinang an tia ti khanin damdoi ji sang kha an try kwal char mai ani achan chu covid 19 kha pandemic ni ma khanin soitop chuanin scientist po khanin an lo ngai ven lutuk lowa achan chu ramsa atanga mi hringa pakai theilo turanga ngai top kha ania amai ro chu khatiang lo ni ta chunin doctor te po khanin adam doi tur khan she mumal lo ani amai ro chu a aya thazok an shita peng khanin le aya thazok tura an shita peng khan damdoi kha an thak mai ani chu tun thleng po hian ala ni hrim damdoi chung changa mi puitam takina kan man to chung changa po engmani news update om chuanin khami evidence mil khanin an ril ru kha an thak mai a hemi hi ril ru mumal lo angalan tir an tumna ang dewa khanin kan chief minister hi angai theya achan chu mana atha ti tu na tha ti lo takte mana thalo ti tu na tha ti takte po kha khaka chu a case by case basis te zir po kha ani mai theyani imponi se hemi ka reaction ani frank de wasoi chuan thalai tam tak reaction ani po ring uluk de wangai to phei chamo ole khami kha ka reaction ani LSC siam hun chung ti toi tum ti hi hemi hi chu a chhor tu tur chu mi pui kanya ti chuanin asiam dana hi uluk taka a quality measures vel a quality control lampang vel engma an compromise chuan si lo chuanin a tha ka tia thil hi chu pending lowa arang theyang bera ti zo song turania hi a tha ka ti official lam work te pomo land revenue and settlement minister pubilal Chhanzova'n chuanin voina khanin press conference aneya LSC siam chung reilu tuk ti toyan tum thule ram chhe en non ani don thu soyani
pubilal Chhanzova'n chuan rampas siam chung rei lutuk ti toy dan kong dap mek ani thu soin rampas abikin LSC siam hi akal kong athui hle level sang sang thok tu in dai lo wang ani ber hemi piala mai hian a boipui dan process a thui wang te po ani rampas te rangzo ka pek chu ani theinan malak ani a thakop mai i thil reng reng hi mipui na direct kan chhor tangkai thei ngal turani chuanin a tha amai ro chu mipui te na nakina anla chhor tangkai tur ruam man na an siam anla ti hlo tling thei don ani chuna tha a an ti hlo tling thei lowa an lo soi ting tang to ani kha chuanin nakina opposition ten ZPM hi beile nan khan an la mang le don ani kha thilom dan chu ni surveyor in dai lo na ti ziom na tan surveyor som panga lak na tur MPSC na ti chuat thu soin hemi hi chu atha thalai te tan po employment opportunity ania hei surveyor so pan lak bel don tlat mai thalai te khanin lo in ringa ngo pubilal Chhanzova'n chuan in LSC pass ming thlak timong tu lian tak map drawing chu chakzo ka kalpui ani theinan le thok tu in dai lo phuruk nan map drawing hi engmazat outsource tu mani thu so in hei hian a process ati ran ba ka department lam workload a chok viau turarin ani hemi outsource kan ti chu keni po hian kan na hi kan outsource jingkhop maya lepa kan ti thei amai ro chu tha le hun le tha le i chemicals te a financial hei thil engmani chemical lengai ne wang chi kha khatiang kha aboi thak don kha chuanin he lama khatiang ti top tura laboratory lo in din to sa te bula hang va thon chuak top mai ani a computational work molecular dynamic simulation 10 khat po hi China lama te Turkey lama te Indonesia lama te thon chuak kan nei ver thin ani ani in high performance computer mangin heta India rama ti mai ngo kar ni chung emaw kan lo boi pui tur ni som pali chung emaw kan no ti tur kha China te chuanin ni kha chung khan in ti zo tat thei ani kha wang khanin anni nan ti ol sam jok chu wang chuanin kan outsource anga kan in collaborate ang kan ti mai thina hetianga an thil ti tum hi an fa outsource na tur te kha an rin tlak phot chuanin a tha ka tia amaro chu sum se na nga yang em ti ro kha chu ka hriat pui lawa an outsource na lama henin suman seng te mayanga ti ro kha chu a hlo thon puyoma epo ni se patling rualan nia nutling rualan nia hetiang thil hi chuanin manage theitura ka da ve top mayang pubilal Chhanzova'n chuan LSC siam le ti danglam process thuilu tukle dokan paltlang hnem lutuk hi departmental office te ne na in ronin ti tlem nimoti toy dan kong dap tum mani thule survey call le call mangaram te to sa data process nan call poimo te nal taka khoi thei turin concerned staff te training manga toy hriam na tur ruam man na siam tum ani thu soini hetiang hi chu ke mani lama po continuing pharmacy education ti te continuing medical education refresher course tiang chi te mo apoi mo lutuk in toy hriam le na tur hi a main basic te kan lo chanel nual to a amaro chu hun rei tak thil dang te kan lo ti san ve to thei khatiang a khanin khatiang i theoretical knowledge kan nei te practical knowledge kan nei te hanin tuai hriam le keu kha atangkai thine me mani ramnga le mi hausa ten sarkar a chhia tamzo kan chhun theinan progressive taxing kalpui tumani thu soi hei a thakop mai aram nei nga apiang a hausa apiang in tax an choi tam don hei hi chu a thakop mai pubilal Chhanzova'n chuan ram chia lak na red kan man lai hi sang hi som pali atanga kan man to ani thu so in thil man to chote enin revise a un to le ti in land tax revise tur hian azir chiang tur ruat thuai ani don ti so yani tuna kan riek thei china ha chuanin amala na tam takhi chu mizoram mi puite ta na thadona na tipon la omdon in ka hria hei surveyor som pamo chu wang chuanin ka reaction chu a tha ka ti hemi ZPM ministry in ramtan thil thatak tak atito ZPM vice president hian in soya ngepon ni second year sakre renge ZPM vice president pusilal nun ne ma chuan MLA election campaign lai khan ZPM chu kandang lam ngam turani tin kanau thina pathian le mi puizara sarkar na kan han changta a fam kim lovin du thu samang dok in thil kal lo ma se thare lo te chungin chief minister pulal du ama kai shwai ZPM ministry hian ramta na thil tha tam tak ati tawani ati sarkar thar malak na chungchang soin kan policy yang nge in MLA te mimal motor leina sarkar sum tum sak thin chu ti to pania CM le minister dangte ham thatna facility an nei household MR chhor thei te po azad veti niam alo ni taboka henga tang regot po hian sarkar sum thanem tham tak kan hum theya in ren chem na ko na sa takin ke kan pen me kani tin sarkar ma sahun lai ke deposit bill tang vaibel chezali somni panga point pani pakwa lai pek chu ani ta te healthcare bill le bill sang tak te pek chu ania
sarkar na tokten thatira lo an la thei te ta te hi budget la phar ve ngai lo malak na chuan aro pui hle ni anon ti deuh khera ani ve deuh tak tak he thila hi chuan amaro chu wanglai nia neutral deuhin aron comment ha kan soi chong lok teng hetianga man lak lai hianin heta party mi le sa te vul theina tur ni om taka sum po pe na lo ni le kha chuanin affair lo ve viewang kha aron tia achan chu cooperator te mayor te chairman lo te kha nasataka ti pun ani in ka hria a chu kha wang po khani mai thei wanglai ni po khanin hetianga ni chuanin hetianga in ren chemna tura sarkari na ma lak na thei afak om khop mai amai ro chu party mi le sa te in vul theina tur kong rongkai ang deuh thilo omani chuanin affair lo viewang aron ti kha aron soi chan deuh ni in ka hria chuwal chuanin zpm te po opposition te na anbe indu lo chuanin atamzok a hi chuanin nangni point om film khur thiam ai ka ring khop mai poni se anbe don cheu chuan ka hria mai ro chu engmoni tle na chuanin in ven thei chu ka ring zpm vice president chuanin kalphung thar mi pui sarkar hnuaia Mizoram zirna na sadaka siam that tumania hemi atan hian tun haya casual teacher thanem tak teacher recruitment rules ang thapa lakania sarkar ma sahun laya SEDP teacher lak dan nen chuan adanglam ta hle ani hei baga hian in zirtir to quarters le school building sakchung cha po mathar lak zel tumania aikal lak ti top tumin sarkar chuan huaisen takin hmala meka kanram zirna hi na sataka siam that tum mekani tin kan policy kan lo da to angin hrisel na konga ma kan son thei nan thei top kan chua zel dona medical college kan nei chun ZMC po thuam chak tura malak mek nei in PHC ya po doctor da kim thokhat ani to a universal healthcare scheme boipui chho mek ani ya mitin huap zo tura duan ani in sarkar thar malak na hi mi puiten azar kan la zo chho zel dona ni atiani atopa hi chuanin mi puite na sarkar malak na hi azar kan zo lo chona hove viawang beiseina kan lo nei sang to sia amaro chu hetianga an malak na te hi mi puite na kan chhor tangkai the ni chuanin chu du thu sa mani ka soi thina kan soinon le lok teng congress te MNF te pon rama lo hruai to rama mizoram tan mason na nasata kan thlen to congress le MNF te pon tuna ZPM in aron chunjom vele dona ani hianin Mizoram sarkar to te aya nasa aram masona an thlen thean i chuanin an hming an cher viawang an hming a tha viawang chu tiang ani lawa sarkar ma sa te ne khan an lo danglam chong hlei nem le ti thei tura anin siam ani ve chuanin an hming kha a che vele hloi the ani an mani po an mo phurna an nei sanga maba kala ko khop mai ZPM tan po hian mi puiten an laka be seina kan nei sanga an thil tu mang chi te kan ti yang an ti le an policy yang te hi chu an ti hlotlin ngei thei kharing ti hlotling thei tur poi kan minister te le midang ho po hi an tha the tho hlomin ka hria kha correction chu ni pubilal Chhanzowa malak na thathin khop mai an lai ka nge ti chuanin MNF legal board chairman a message ron thlen tu ma kha chu a tha ka tia ama ro chu thil ron soi vel dana khanin kha ka reaction ani ngoi rengin share po ni la kha ka reaction tur ania chuwan chu ka reaction kha ka ron soi chuak ani ti chuanin LSC siam hun chung ti toi tumania surveyor som panga lak tumania ZPM in malak to na ten ron soi ti thakop mai adang po lak bel zelru nia kong pui te po a khuar aizol khopui kong chung I pot hol lian deuh angin a khuar na sa to lutuk ti mania ka chena po ka soya tuna chuanin an lo no to a ka soi wang pon I kherpon ka ring lo an no atul an ti an no ve ni mai amaro chu I mani khan ka soi sian lo no to sia chu van cha ka ron soi lang le hrim an no to a thakho mai tu na chuanin scooty le car te pon tlan an nuam le deuh to okay ati zong kha tun chuma ka react thei te chu ni video le ga I mule theu don